ya 26 mweri Joena mwaka wa 2025 mukira nkatho cia mwanya mutegeri wa Meru TV Getkaya nwethiritwe uri na ntuko enjaga ya Jumamosi ntuko iria antakana kagita karanto baugaga ne weekend ne ntuko kinya iria Kristo bonde bakanisa ya Katoliki ajande gurune barekirie na kuthika ore wari popo kanisa yeje kana ore mutongero kanisa yeje popa Francis oria withiro akethikwa na ari antere cia Vatican oni bambetaga Dennis Mutuba Muthomi mwerekeria wetu wa mathithio gorobona ro ni Jacqueline Makena ko kwatogene tutagera ntatu cia toshe Meru TV ogoro tambirie na riboti yege muthenya jona arua ni gugukari na mathiko ja amabitha bathatu ba NPR baria bombere kuragwa ni maitha ntere cia Egembe North kiri mathiko jaja jareza ukari na kiao amona ururobo bunene sana atongere kathumba ba county ya Meru ni bombere kuthira bagikinye bario governor wa county ya Meru Mutuma Ntoithingia senator wa county ze Kathuri Murungi mujumbe wa ntariti ya Egembe North Oreje Kenneth Julius Taitumu na nkuruki ajumbe ba county ya Meru au kinyoro ari waziri wa kanoro ari waziri wa au kanyuma kire mantoje giori mitame thika lenturi nambere kuthira bagikinya na nkuruki MC yes ba county Meru kinyabo bomba kuthira bagikinye kire mathiko ja kuthika mabitha baba bathatu ba NPR mukiri wankonja na rugono rumu ni mathiko na NPR bathatu barabororo interesero ande Egembe North ario Moses Robert na Martin kire mathiko ya DCC wa Egembe North no Samuel Kiarin na wete ni bawatete bunduki. Serikali ilikimbilia kwenda kupata bunduki lakini sio wale ambao walifanya maafa haya. Mimi nakubali. Lakini pia kama serikali tunaanza na hatua ya kwanza. Bunduki 3 zimeibiwa za serikali ziko kule. Lazima tuzifuate kwanza kuhakikisha kwamba hakuna mtu mwingine atapoteza maisha wakati hizo bunduki ziko na magaidi. Na hizo bunduki vile jana tumeweza kupata AK47 2 ambayo ilihusika katika yale mauaji. Tuko na majina 7 ya wale watu wanashukiwa kwamba walihusika katika yale mauaji. Na tunawafuata na tunataka kuhakikishia kwamba wale majangili lazima watashikwa na lazima hatua itachukuliwa. Oriu kiurie kere DCC ni bamurete kethe bunduki ni watikanite na orwani bo indere kubari karika muno na iya kuingia ngwira turita muno irici yetu ikutikana rindi tukea tukaria mweri othira ringi tukorwerwo ngi serikali hajaipotea lakini muntora orana ateoneka. Kwa hiyo bwana, sisi tunataka kusema mwenye anaua hapatikani na serikali bunduki ndio inapatikana, sisi ndio tutaenda kutafuta huyo mtu. Sasa kupata bunduki namna gani? Hizo bunduki zilikuwa zimewekwa kwa kichaka ukaenda ukachukua ama zilikuwa wapi? Hizo bunduki lazima mtu ambie zilikuwa na kina nani. Number 2, hata hao waliuawa na bunduki. Hawa si ni bunduki ziliwaua? Ndizi zi ungetuletea hizi bunduki ziliua hawa. Sababu zilikuwa mahali. Au unapaswa kuchukua zile zilikuwa zimebebwa na hawa uache zile ziliwaua. Bunduki ya kinyanto akonenera into biria byonthe bya bikiura kiri mwito watu inayo kuromba thirikari yone bunduki ikanenera ng'ombe iria cietu cigite ruri onthe ikanenera antu bara betu boro yite ruri onthe na kiatongoria baende bakiari ni baweta operation no yo bakomba kwethira bakienda kuntuku komba kwethira kukebwa lazima wale waliua watu wakamatwe wawekwe jela, hii familia ipate nini? Justice. Jambo la pili, operation lazima ifanyike. Ibumo ku operation yebwebwe iberu nkera rais lare itokuwa gambe yo kwara ya endo dizu yekenda tokarua nere ngapu ere wetwa nikende babwebya kambe ariko njenda to number 1 ne security anto babaja Kogwetegera ne anjena yetu wake etabo mwere o tafadhali manto ya kuonda operation yawe nao ndio operation anto baba dhaniru abo de mwana la mwisho na viongozi wetu MPs pamoja na assembly kuna kitu inafanyika na mimi najua ile mambo itafanyika hii dunia hii
hata hao wakora wataishi kukumbuka ile mambo watafanyiwa na serikali. Kanko bwira no ntu inkumenya wote kumenya ithi mwiri konkwaretie ni orukiri na ntendo bwira kenda mbabe ya gutoroka kabethirwe be marinyene waibwa mbo mwiringi Rwanda ru na muthia bakithireria ni bawetende ngwataniro noyo ikomba kwithirekithiria thina interese Rwanda ninde atongoria bonthe ni babati kwiyamwe na bakaronde bari amwe twinde tushirikiane kuma batoeru waki kuma bamore mauka kuma bonthe toro na komeo tuija twakinya 2027 twakumandwe na wetani aye lakini leito watanire totie tofauti sieto tuwatanire twinde tumekwe na mundo tumebura tukarwa nawe anto beto ni ambwerware na ntangase wasi woni nkonoga buru iko ya mathikone ya anto beto borai no nkwenda tugwatanira kenda tuthiria uhalifu boboraje kiano wetu. Nimerudia tena, ndio nguvu yetu. CS Lenturi, wewe ni ndugu ya rais, wewe ni ndugu yangu mkubwa na kiongozi wa Meru. Tunataka kuona sura yako State House ukienda kupigania wa Meru. Mambo ya siasa ni kando saa hii. Hakuna siasa tunafanya. Tuete na Lenturi State House ya gazetere mantoa security. Kiripotera Meru TV Mwerongo Ndwegembe North Beta Mukiri Onkonja. Kile ripoti ngeni ati manager wa gicigo bunge Getigania East Oloiji Keneta Alfred Mwirigi Kiranga akiaria mathikone ja mwentere cia thwana na rombeta karibonde banterizi amona gicigo bunge kiu kionde Getigania East gweta nambere na kugwata mbaru utongeria bomporo abore akiaria Kiranga na ugita ati giuta tena kigina ga CDF mporo abore na mbeta kureta miradi ingi kathumba ya weti nambere iria rombeta ndene ya thirikari nene akiajana ngerekano ya miradi taobishi ya ibande obisi ya birth certificate na obisi inge kathumba ira mporo wa bore mbeta kwethira kiromba thirikari nene achomba kwethira chikirugurua ndene agishugwa bunge kio kia Getigania East Kitako message mheshimiwa enio ibatu tureta tukairantu kwende mheshimiwa mpuru na bwendete aramo na babwe na bwiko ya kare wano tunatumite manager wawe na mbire ndakinyambukethie na bwira ngwira ko mwere amiruta tikwenda hukuma na inya mantu ya siasa lakini kenda kwa ngwira bwere mpuru amiruta boya pio na twekinya 27 tukaita twina mantu amingi mnyo chokia kabo no tubarabara ira tutumaira kuma mikindori barabara ya kuya muchiyu tibarabara ira cha county government iri atia barabara ira bunchini na national government iri miboya pio no tia antu bawita wa kuama kana tiuma mbasari ira chiorete miaka 5 twara sheria kuriana wa desku ba mbasari mheshimiwa mpuru achokere na wichokia na thaini ichayanirwe na nyingi ichite na tukayana na kuriana bombe bande school ba boarding ba university kila mtu apate no tuibecha Getigania na ichi akaribatigani East no te mtu milio tikia barabara ingi mheshimiwa mpuru ari MP mheshimiwa mpuru arombe tinto pingi mno bila tukaendelea kuona iturete koti Mikindori itwarete office registry ya birth certificate na death certificate na ntubara beto baita na ramuriri na untukungi thai batewita na batewita mwa barita Mikindori yara kwende turombere mutongoria wetu na tumena twendete no ntutugo ingi ndawire kuringa kure itandatu antubara buringa era kura no babute ndabwire nyabo kaitha bwe kirimene mukai bwetegire mheshimiwa mpuru ari yabu chwe kirimene na no ntuke kure itandatu ira koringire gutikona ni mwere ya kona ni mpuru na bwendete na atikoro kutianirinya tugo imwe na otentu kunyemo bukarigereti no tubo muringira kura akaburia akibumwate mbaru no tuikana kemna ikana kabwendete kenda tugitira miaka 5 twaile nyuma tukona muliko yumweya yura mutongoria ongai abidite sawa sawa. Ripoti ingine ati munini wa rais wa nthiguru ya Kenya Profesa Kithure Kindiki akiaria muthenya jana arua kiri ndionga yawe ntere cia Embu na ugita ati thirikari nene ni itete na mbere gwika mibango amwe na mitaratara ya kugwatira murimi wonthe wa kawa ni aria nkuruki Kindiki ugite kagite na gaka arimi bakawa barire wa okirwe imwe chiringi 100 kintu kiria augite ni kiuguni bubu nene kiri arimi baba bakawa ni aria nkuruki Kindiki onekene kuongera na kuga ati bageta na mbere na kurua amwe na kuthiria makatero baria bombete kuthira bakigwata migwate urimi bubu bokimera gikawa. Tumesukuma mambo ya kahawa kwa miaka miwili
na already tumeipitisha hata ile 100 shillings tulikuwa tumesema. Si namna hiyo? Tulikuwa tumesema itafika 100 by 2027. Sasa tuko 130, 140, 148, tunasonga 150. Na tunajaribu kuisongesha hata mbele zaidi. Because it is possible. Inawezekana. Na ndio unaona tuko very serious. Hatutaki michezo. Kwa sababu wakulima wetu wakiweza kuuza kahawa 150 shillings, 140 shillings, 200 shillings in future, uchumi wetu hapa utakuwa sawa sawa. Wazazi watapeleka watoto wao shule, watajenga manyumba, watajimudu kimaisha. Ni kazi gani ambayo tumefanya? Ile kazi ambayo tumefanya, number 1, kulikuwa na watu pale wamechukua leseni. Yeye ni mila, yeye ni broker, na yeye ni marketer wa kahawa. Tumebadilisha sheria. Tumesema lazima ukuwe na leseni moja. Either ya ukulima, either ya broker, ama ya mila, ama ya marketer. Tukaleta mabadiliko pia katika Nairobi Coffee Exchange. Tukasema vile mkulima alikuwa anangojea pesa yake miezi 6, kahawa ikiuzwa atakuwa analipwa na siku 5. Vile vile kupitia pesa ya serikali tukahakikisha kwamba bei ya fertilizer imetoka 7,000 kwa gunia moja ya 50 kilos ikakuja 2,500. Hiyo kazi ya kuleta fertilizer, kazi ya kutafuta masoko, kazi ya kufukuza makateos na mabrokers, kazi hiyo ndio imezaa matunda ya kutoa kahawa shilingi 40 ama 50 ikafika 120, 130, 140. Tunajua ya kwamba bado tunaweza fanya zaidi, hata vizuri zaidi. Na kwa hivyo ile kazi ambayo imebaki, nataka niwaelezee. Tungetaka sasa kukamilisha sheria mpya ya kahawa na sheria mpya ya vyama vya ushirika. We are finalizing the Coffee Act of 2025 and the Cooperatives Act of 2025. Ili tusafishe mahali kumebaki, tutengeneze. Ripoti yu yege munini wa rais ata Profesa Kithure Kindiki twerekere monga gĩcigo bunge gĩa atigania East aria akaria mwana atumiri barabara ira yumite kana barabara ya Kathanini ni bacumirite na gucokire mujumbe wa Nterizi nkatho no ntubo gutigira na kubathondekera na akari barabara thagara bagitumira barabara ya kuma Kaathi gweta Ntere cha Kathanini arabugite barabara ije ni thirite kibachumbira kwa kagita gakaraja ende mujumbe mpuru wa Buri omba kuthira kibathikira na kubathondekera barabara izi kuruki akari baba ni bogeta nde bageta na mbere na kukwata mbaru mujumbe mpuru Aburi kinyakire kithurano kia mwaka wa 2027. Atumiri barabara Kathanini mwankanka miendene thangatha ward bari na kintokenera nyuma mubunge wa Icumbi katigani East mpuru wa Buri kumba kwithira kiambiria kwithira kithondeka barabara ira karibu bagwite kwa miaka kathumba ni ombete kwithira kiulana akaiwa bakiwa barabara irira kumba kwithira ikibwithora mpuru wa Buri ari mubunge ningi mwaka 2013 mwaka 2017 ende kuma mwaka 2017 mwaka 2022 barabara itomba kwithira igitongwa mwaka tha mpuru wa Buri rombera kwithira gicoka ringina nombete kwithira kiambira kumithondeka ndigankuwa ibo ake mwasimiwa mpuru batu nture Kathanene kuma miaka o thate thiri njira batu inya bikibiki etekela kinya kerio gete mwao mwakuru ate ona njira yo gituria ende ikatukuwa ibo mpuru kinya ekuru banture to
kinya twana itosangilia ibakuona inya kawe kakutheratheria barabara uende mheshimiwa Mporo na iroibwa ya buru ende na ngatho nyingi pio cia mheshimiwa Mporo nonto wa barabara ya Kathanene kuma Gathiuja Kathanene ei barabara rathoki pio ntona barabara yathoku saindi ya barabara ingi cionthe barabara buru otegemea wethera kuna bikibiki ingwara mheshimiwa ibwa nonto bo tuwe nya thaitu ata twinsetie twakinya mesie to buru kinya tha wete otuko kana muthenya ibarabara tho ebu ipio leikan ku chokia ngatho buru imheshimiwa Mporo nonto kinyari mbongo bakathanene bara ya bikibiki umite mekindori ba ciatia wa Kathanene ara bagaitia magoro na irio baka na irato bakamatera njaro bageta kuthamba magoro baikumeilacire nara ere kuwaibwa kabisa nonto ba mheshimiwa Mporo nonto njire kinyari mbongo nguikwa bachangia njire ne bato tia njire ne bakiwa mheshimiwa akurutanguenje nera bateri kabisa ya kabobotiania kariba barua barabara erera riko ampanga kiribonande komba kwithirekete there kirimanto mwanya irio biashara na kinyokinya kirithukuru kirana bontere ii oria kariba bombete kwithira bakiromba Mporo burite na mbere komba kwithira kibarikana kimirandi yoiti na mbere na bakiwa bati muringa ndende bageta na mbere komba kwithira bakimwata mbaru na yerenge na nato bwetherie yange na yange kinya twana toriwa no Mporo ake batie turareterwa muza awetwa Mporo ake barabara no Mporo roe no Mporo njira no Mporo kinyana beto iba kuona kamotua kuria bacokete cukuru no toitoko kawe kutheratheria roi no Mporo ake ana barokera mapema thaiga bawitia barabara bakeringa thima batakuwa no Mporo ake mwana yokera rokera ngwatia kangasi akawantesera ronto barabara Mporo nera thoko mbere barabate komba goritangoe bakago yaku abaiwatie iba babothetia barabara kuma kathi wetankamia wathe bailo ama barabara ni batwelete batakuwa no Mporo ake ito kwa kuma igitara mheshimiwa tonto mongoiro twiriga kuona untu ya bobo ikarika bou twina ngatho nyingi kabisa ke mheshimiwa wetu na itokuwa na naendelee na kuturitira ngui na atu tutemuringa nthi miaka ikithombera tumwa ito turiamo nwe kinya 2027 mwankare akura nontu Mporo kwira kurita aheshimiwa baba angi barare kuote ngwe barita kabebya nwanturoe lakini ela miaka 5 barabara ya amekulukaira lakini itatongethwa kumatiani betanda msumuturia wa Virinja. Ripoti ingine ati akariba ntura ya Meto nende ne awadi ya Igoji kire gicigo bunge gya South Imenti nibashumete na korania kumeneria bonene mujumbe wa Nterizi Daktari Shadrack Mweti nirakira bakuganara miko bathondekera barabara ya kuma Ntere cha Mirurere egweta Meto ne monka Ntere cha Igoji West kuringana na kariba barabara hizi tumete kinya bakaremwa ni kumiria into bya miunda na kinya into bya waki naranande bethirita bakira Daktari Shadrack kwethro ateta na mbere na kubathondekera barabara hizi bakethro bakimwania kire kithurano ke mwaka 2027 Jeff Wagituma kuma Ntere cha South Imenti na ripoti hiyo napomba mwe bakari kuma Igojira Bogaiti kiri gicigo mbunge gya South Imenti ni baumirite na kumeneria mujumbe wao bunene uria bakuga kinya nyuma yao kumwa kura inyingi na aremi kujuria mawira nekanire nabo ni aria bakuga mujumbe uju kinya nyuma yawe gubekira wirane akathithia barabara iji akuma Mirurere gweta Mitune na aremi kinya kujuria wirane buu mentire aikeni ne kya Mirurere na komenti aendene Mitune auga gatuthondekera barabara iji na neo twerigirite kwithwa ni kinya gekirwa rami ntukwe twithwa twina rami ntukwe na arua nitukuona ni twikite kirinya gikinene sana kuona ana betu batiomba gwitia ndene Mitune bateta kirone skuru na bateta yumbu skuru na antu bara baje twe baya erotere ruru ruguru batiomba kwina manaja betete sibitari itukuona twino wati bunene sana tomogo iki ni tumbite gwitandaka ijiri cia bikibiki aja
na ni ururubu bunene muno tugutonyete gitine arafu tujaga gwitanda kasia tu irinyene jari utigo tutegera nikeni kya ndege ukwenda gutugita butethio bwetu munene nandi ni bakuga into byao bya munda ni biremi gukinya thokone irio bya ng'ombe na kinya into bya gwaka ni biremete gukinya maturene auti bikibiki eria eninda antu bathatu bete na eria umwe tithetie onge na kusetie wanyumete kagwe onge na rigeretie imwankare tukathina ni into byetu tugitaga ngugi ni tukunoga ni narabi gwita Sandra Kamweti ntukumweria na gitio gikinene sana nezi aja ari wengo na tutikwenda atumana tafadhali turenda kinyaja ndene mitune barabara eneje kuma merurere mwanka kirone itumiro na mechwere mbecha kirinya kire agi otweka ajio na ndene ya mero yonde ne mutegerete neti arombe mbesa ye imanjeshi ire jiomba kuthithia barabara eje kinya ukethwa ute na mbesa rui bakirikiria ni bakuga mwaka jwa 2027 bakethira bakiania mujumbe uju ni untu nandi kira kiamwikitie mbunge ni jeka kithirite gikimurema Sandra Kimweti ageria aturirikane nuntu kinya mwaka juu jonge churio na akeja kuromba kura ntwaja na tukarega nacio na ugwe ija ututhie njireje no ria gututhithiria 2027 no peu bugwitikiria atongeria bara twinabo bara batitwitherete ngwibane 2027 ibugwitikiria Dr. Shadrack njireje arega umitega ne 2027 kwou tukonoga njireje yunangite yunangantu twamunenkera byumya byere Sandra Kamweti ethirwo atiya barabara ne kuma mirurire mwanka kirone jaja kuri na womo kububo nene muno no ntukwomori ne mbura ja tuthithiria ntwaja tugeta ofisine tukana mana twinde kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam cia mwanya Jeff Wagitumano ntubwa riboti utwerekera monkantere che Igembe ni hara mujumbe wa Igembe Central Dan Kire na achumirite na kuromba akari amwana atongeria pagatonyirie siasa kire machukuru amwe na kire miradi iria eki ya gutetheria mwananchi o kawaida kuringana na Kire ariuga we na agwete ugeni mturia wonthe ukwenda kuromba giti o kiriku lakini siasa itigirwe chiringwa chethere na ngwataniro endete siasa cha kwathurana akaribantere cha Igembe Central murethi waba na rukono ru Nindi ndiritie miaka iri aki na ntuku inganona tabadhali bukambukia nguku. Iji ni miario ya mbunge wa Igembe katikati ule wikenya Dan Kire akiaria alikangeta ndene yobishine ciawe cha CDF aria alikitie kuga we nindi ena miaka iri aki na nusu nontubu atibati kugwa nguku kana kumatukua na njira inene nkurukia uria akomba nontu igita ile tigereri ngiri nene ria kurita ngugi ngome akalimba ina transformer hii yetere in fact itagetere nikakwatugera kuri antu bekiri stima kinyume itia lani and it showed last week it was on Monday ngaiti na KPLC regional Mr. Joroge namba kishira mita nijaona kanile ile kwa antu bai with the institution ya mita si wiki roge na ndo mwa cha stima kalimba ina police post ngome anigo kimno is in dining ni kwenda kanele kebishwa ni kumniambia this financial year tena tumbo melekebisha tumeoka ubo ya yumba kulitrongo social corporate responsibility project itwa hii barabara iwe kuna maisulu itwa hii kirasi na itwa ndawoka kalimbene kasipitali kwa hiyo nyadha hii kuambilia hapo kuja 6.7 kilometers yakina mara isulu nyato kwa social ndio project kwa hiyo tukatoa nyandi ingi other than CDF chumba waka ituka polisi kwa anto wakalimbene kwa baika I'm coming lakini bambuja ngo kumuno nonto tagwende kuiro kituzo kimomora na kwatwe na bunga kuma 1963 ku inde ya laini yake ndinga usongo kumuno impe kanya mbange mantu kayagiria nonto ndina nie kubanga na inie kubanga ndenyo na kinya inie kubweja undenyo bingwa ndage ni time kana mbweja
mubunge ujo wa Kiaria narikitie gutariria mirandi yawe ire mingi iretite na mbere ya kirithaia na mwere kamigite na ingi bandu ire njirene ya kuthithika bara baini kubwithia kinya bare kuma Kawiru Thambiro Mangala Thambiro Kanjo nungusibwithia mwaka yoni mbura ndetereke kuluga bara bare kuma Kimbira mwaka Isiolo ina contractor ndo ne anto baganda mananjuzi no toa baregu kondo bera bakanda mana bate itaro kwanda manole non tu ke agone dali mobile kona ke dali mokia ambula na ke barabara utege umbota ku ke dali mokia ambula ke ya barabara no to kubwidia na tu kera mulungu asanti na tu etayo ku kondo bera banu etibudwa mwara mpachi ekora full mwara kuma mwanga Isiolo ba relax tu vetere na bagendo tiwa fitina ndingo mnakuru muntu utia fitina agenda kwethia omba kubwithia ntiko bwithia abara na ari ku miaka kithuma na atabwithia eture bogi na atabwithia kaba nyinde ile kubwithia ngori kuno atabwithia ndio kulamira ku anto ba relax na bagenda tutonye siasa ki maendeleo yetu yembe sentu kienda tumbo itara ya ku ba siasa aba bana kiri akigwata ugeni antu baria bakuromba kura rutene rwa Igembe Central na boritie bakinye kuna njira nyingi buru na ende bakinyite bwega bakimenyaga mirandi iria imwe itikwenda siasa jonto masukuru na buntu kungi kwingi kuria sensitive kuria gutikwenda siasa ni bakinye na mithia ya biara nuntu wenwe mubunge wa Igembe gatigati na titikiria siasa indhuku cia kwathurana Antubas Igembe Central. Lakini baba kulomba kura na heshima. Tukalomba kura cia kurumana na sio sambania. Muntu kinya bali orongo wananchi bakamena orongo kuwa. Last election ndalomba kura. Kwa baba baenda baende tondumanga muno no criticize. Bagira antu kilipo mwakura butukolo mona yengi mu Tanzania kaule Tanzania ende lwa nturene. Ende antu abaira baira Tanzania riri. Baibu bwarongo abo kuangeza Tanzania na ndo kuiba ukinya bakolomba kura baiba kayeta kura no rongo no ndo mwananchi atia mina kuona na kuona yangu edia no tintura ntikwedia mandu utuna kwenda kwa tuendelee ni kwendana tudanto Igembe Central Antonio Amiru tuendelee kuwatanira na uni ntimu laika windi binadamu kama wewe no kumba kwa ningo kosera ambia tu mbele kile no kosera aturekebishe no ndo it's our region it's our community ndetu ne kibuya imbwira ne kubuya ira thuka ikubukire imbuka ira ku twitikaniririe no ntini mubunge bai tuyane kanya na turekebishane na tuendekezane murithi wa banki reportera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe kangeta Igembe turinge gataroge tumwe ko twerekere monkantere chiatiganiani are ore wari mujumbe watigania West wejikene Tabona Kareithi na shumirite na kwariria mantege otongeria bagishuko bunge kiu getigania West kuringana na Kareithi augite miradi ire mingi ithirito ikionekana nterizi ni rawe atigire akuthithia kagite na kana ari mujumbe na mongera nandi gute miradi ingi yonekene kwithirwa igitithwo na mbere kuruki Kareithi nandi na tariritie mathina jare akariba tigania West bethirite bagekurukira kwa kagita akaukonde otore mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga agututariria uria wari mweshimiwa kana MP wa Tigania West jawe bwana Kareithi naumirite okaire na kuga natumite iroria biumba kuthikira jareja gwita na mbere na nkuruki aina jaja kuga Beta wa mweshimiwa David Kareithi former MP Tigania West njike kanya kanke vya kariba Meru na sana nyam barabara na Tigania West nakwenda kubikia kanya mbari mantu amakai ya siasa ya Meru na Chenya Kenya ngenda kuwa kera Meru ende siasa cia county cia thirire turakira ngavana onge mweru Toibingia Reverend Toibingia andaromba leaders bawe kuendelea ku support ngavana mweru tukenda untu Meru nati kuraya nati nyuma sana itakuwa na kichano cha ndo cha MCA na gavana former gavana ariku ene kabaromba baruta ngwe baruture ngwe ntugento kira kamana kira kenda kana kira ore elected linda ukatalelwa ngwero rutrete antu ngwero rutrete wananchi
ti siasa tebora urwite ingwe rutirete wananchi kou ende ngoromba bachoka mashinani baturutira ngwe na inya sana na baruta ngwe leu wananchi baba consider. Number 2 mbwe leaders baba ba national nabo barutinya bongo ichio baba tumba batke kwati atindwa ne check out barare beta baruta ngwe nago na barabara ithoki babwitie nago na project cha promise to Kasongo barakebishe na batwire promises ire chonde chapithirwe ile cha chokwa ire bakaya kubwithia kenda wananchi betu ba Meru County ba bomboteka 2027 be tande ko mboyori kabisa ndare da ndo ba Meru ndatumete iroria yeto mbaileria yeto dikira ground ende baiga to dikira ground iroria bya dikira ground na bambirire nchoke tigania ndo tigania ne tinyuma sana kimaendeleo na mambo yangi tigania West bwana nyuma ndana Meru County tigania West ni mheshimiwa rai ko tigania West atomba wegrinya inchemwa apart from lamira na tienda kira na randa askumira renge ekro no iranda rombete otibia ekrinya inchemwa tutibia to benefited kuma ke national government na tena mheshimiwa wetu chairman wa agriculture ko karomba antu batigania West bomwaile miaka enana otibwa bwithia nani ndarutete ngwe ukompea ndarutete miaka ena etano era ndariko ndo diretinya etano waile bukompea na bona no kwa rutete ngwe athira kare thina rutete ngwe mana ndekwo nkaya ngabromba kura bonchokia na ingwetekia murugu ambara twachoka kenda tumbochokia tigana nairi na jau nijo ndaikia kwithirwa nkigua kuma kiri mheshimiwa Karethi uria wari wa au kabere wa Tigania West na naugite we na thikirite na tumete iroria na biomba kwithirwa bikimuthikira na biomba kwithirwa bikimwira gutikari uria atigire neje na nande akurikia kwithirwa akiuga we agachokera siasene kagita gatikuraja mbita MC Mwitonga ndikuripotera ndene mutindo jwa Kangangi Northimenti Meru TV tiengene ate mutongeria wambe umbithi kuma ntere chego ji East wikene takinya muthomi ina achumirite na gutariria mawega jaria umbite kwithirwa agiconera gukurukira mubango ujo kureta ana mweka gita karutha na kuba mataro ni aria ugete sub county ya Igoji itena ana baba ingi baraba thirita bagita chukuru na kinya ana baraba gutumira ndawa shiambo gita Jeff wagetumana araniritie na mtozo na gutubanganira report yo na njira entarero Dennis Kimathi mutongeria na muthomi kuma ntere cha Igoji Bogaiti Southimenti na taririte jamwe jamawegethirite akireta kireana ntere iji cha Igoji gukurukira mubango jwawe jo kwithira kiariria na baba ntira machukuru jaingi twina program tukumenyithia ritwa manto ja muturire na kinya kubaita na subject kenda baumba kuthoma bena objective ira beneo o muritu agitonya kiri plus mentorship program ni atwiraga arenda gutwika in future tukambiria work on that grade na current grade ire eneo tukambiria riu kumucoach kuma au aomba kuachieve atia maishene jawe kana kiri kithomo kiawe aomba ku perform atia gwata grade ire enda kugwata alafu tukiimiza kinya morals cia muritwa that no kuruke muno lakini ukethwo na character imbega igagufeel in life kingi kuma kiri mutongeria ujo na kuga nyuma yawe kwambiria kureta na baba amwe kana gakari ni gatigite kugurwa ntuku ciako itikinyi na kinya na banthaka kurira ndawe ne cia kurebia aria kuringana na mutongeria ujo kana kinya gakaije ni kethirita gagitetheka bunene kwina issues cia drug abuse kwina early pregnancies igutuma arito baka drop out of school kana bagata skuru bagatiga kuthoma riu program we muno ni ku address keu tugaeka arito betu mbisi ya bari over the holiday ni ngwethikie tutona case ini kiri
kesi yu tukutara mbaya yu cha drug abuse, ali pregnancies, dropping out of school, tutachiona kile alitobetu barabeja kile plus mentorship program. Ara kunde muciari ari wina mwana we high school, eje ni program igatethia mwana okwa koroke skuru, ni program igatethia mwana okwethire mwana mwega in the society, na kinyanto bethire bakiendaga kuririte na wege society, na in the later life ethire ari muntu omwega nturene. Alitobara tore aja uju na asore benu bara butigire nja nkubui mizari bwa soka skuru bwete bwe kase muno buchio mie buru mwanka grade yeu twire ne u tegeti u tusetete at a personal level uchiumio mwanko wa achieve grade yeu tugitiri mana holiday August with o achievete tukiora na ya next year grade ne ireko kiri bamwe nabo bagunikite na mubango juju batithite gikeno kiao na kinya nkuruki gwita mataro kiri arito bangi bari cukuru omera uruthire ngugi uthiginire kenda nayo muthieni umana mbumi embega na ona something to celebrate na tukirikiria i-press mentorship is giving back to the society like batwe to promise it twarikiaja we give back to the society what it gave us. Program ene ite gituguna muno muntu agathingatira mantu jaja onde tuguthomithwa aja na kire program eme yake twakaraja nitwithete tukiona anaba areni baba kwitha by big in numbers mono anaba ndaka batikomba kwitha by baba ingi na nitukoromba aciari ni bombe kurekeria na baba ndaka ne babaririe baba encourage kuja program uneji ne tontu anaba ndaka ni bo kioni ya community ne batio barekeria beta na biashara ninge cia bikibiki ne baba inyerie bombe kuja kubatonye mathomone. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Aciari ni boretwo gutigira ni baikuithuranira kurio nikenda gucokia na bao cukuru kiumia twitite kiri tamu ya ijiri. Ubu ni kuringana na Bishop Daniel Kethia urana mutongere wa kanisa tia Korino kana Jerusalem Church of Christ Mission of Kenya aja kaunti ya Meru amona thenjere bange ba kanisa ni araba kure kinya ciari kuritana ana bao manto jegi kumenya Murungu na nguruki kuoneria ana bao atikithomo nikyo gikethirwa gikibatetheria mukiri wa Nkonja na ithiritwo akiaranĩria na atongere baba kanisa na gũtabanganĩria riboti ĩyo. Orera skuru sererio soka kemekeyete ende Archbishop Gerard Kethia amwe na thenjeri bange ba kanisa ya JCCMK Teresi ya Thingiri ni barombete aciari kumba kwithia bakithuranira kurio no sokia nabo wona ntuko ya kurura skuru hekinya to skuru ya takururwa na aciari twithuranire no ntubana betu no ntukithomo nikyo iro betu kenda tona atongeria be ya unyumene na kuringa withire kinya githe imwe cietu ni guthaikiara u itwirite githomo kia cience thiguru yetu ni ntobiele biane kuromba Murungu na kuthoma kwa uwa cia itokyo ntubone tumie kinene aciari betu ni bathuranira na betu ucoka skuru uboya utigathona matatizo kenda bathwana ntubaciario at the end of the season kana at the end of the term kwithwa kwina matokeo ya mea kire aciari na nyakire ana betu na itogwa gaitene kabete no soka skuru from Monday basoke boboya na kire aciari bathuranira na boboya ke into bionda birabi kuendekana kana ke mahitaji ana like mauku turamu siondo irato uniform nyera yomba kwithira etambukangi tweje kumenyerana beto nikenda basoka skuru boboya ya aciari beto nkatho no nto bakomba no tushikilia kinya tue olende bomba no tutethia kwa tweka tute ando tutaratara nau twetangoene imbe oriu indi ne baureti kinya aciari bombe kwithia ne bakuritana na muno mutugo yo itakanisene na kumenya Murungu no twene onjeremwe ya kwithira ikuriana na kinya wikathere kirimisiyo na thiri utroba gitu to athire ndene misino mtu akurera pabili boya na ni boya to atamantu na njira mbe andikenda to ana beto bantu aito minyumene na thigo yo na tongeria na kinyamesi yetu itura boya na chiba tura boya mbite kwitha turethetie amona na beto ni werero beto mwathani na bakaretie boboya Nkiripotera Meru TV kuma Thingiri Kirang'ondu Gembe Central beta mukiri Onkonja.
Riboti huyu yegi machoka jasukuru nego twakanjaga kwethira tukiumagaruka ndeka inkai sana tukethira tugicokera na nteto nkuruki na mono riboti ciigie michetho. Ni msimu wa kuvuna chapa na 3 Kuna guaranteed 1300 vuna cash baada ya kila nusu saa na daily vuna